Mbahaye ikaze kuri RT Imena. RT Imena mu makuru yacu yo kuri iki gicamunsi. Bombori rero mu ishyaka Ishema ry'u Rwanda ritavuganwe n'ubutegetsi, Claire Kansinge perezida waryo ndetse na Padiri Thomas Nahimana n'uwitwa Chaste Gahunde umwungirije bararebana y'ingwe. Barapfiki rero ngo ubutegetsi aho Nahimana Thomas Padiri asenye ishyaka aryo abayoboke bajyana muri coalition nshya yashinze nyuma yo gusesa icyo yari yarise guverinoma y'ubuhungiro. Padiri rero Thomas Nahimana yirukanwe muri iri shyaka Ishema ry'u Rwanda nyuma yo gushinga guverinoma aherutse gusesa mu buhungiro yo gusiyo mu buhungiro. Inka yanjye abantu se bazaducyura bahu tugereye amahoro ngayo nguko ni biri kuvugwa muri imihanda ya politike. Hagati aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Nduhungirehe Olivier ararebana ikijisho n'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi, iramubwira iti nimurekure Victoire Ingabire kuko yafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko nk'uko n'undi mwabikoze mu 2017. Nduhungira hati vuga uvuye aho muvuge muvuye aho ubukoroni bwararangiye ntago mukikontorora cyangwa se ngo mugire ijambo ku gihugu cyigenga, nimutwubahe n'ubutabera bwacu hanyuma twumvikane. Abanyaburayi bati reka twumvikana iki ko badashobora kumvikana n'abantu bafunga abandi babaziza ibitekerezo bya politike. Turaza kubigarukaho. Umuriro watse rero hagati ya Sergeant Robert wahunze igihugu na Mutesi Scovia aka Mama Antibari. Mutesi yashinja Sergeant Robert kumubika ari muzima no gusuzugura ubunyamwuga bwe bw'itangazamakuru ubwo yamusabaga ko niba koko atari umuvuzanduru wa M23 agomba gusubira Uvira akabwira abanyarwanda uko imeze nyuma y'uko M23 yikuye muri uyu mujyi nk'uko yayigiyemo n'ubundi M23 yifite, hanyuma akavuga uko bawufashe uyu mujyi wasubiranye na FARDC. Ubwo rero Sergeant Robert yavugaga ko Mutesi Scovia niba ari umunyamwuga koko agomba kusubiramo no gufatwa na FARDC, hanyuma akabwira abanyarwanda uko ibintu bihagaze. Scovia ashinja Robert kuba yaramubitse ari muzima ngo yamubitse ari muzima, kuba yaramubitse ari muzima, akamushinja kuba umusirikari w'umunyamagambo, umusirikari w'ikigwari. Naho Robert akavuga ko Scovia yari umupfu, akabina si umunyamakuru, inkotanyi n'umupropagandiste wa M23. Ngayo nguko turabigarukaho ni mu ngingo z'ingenzi rero. Byicanze rero AFC M23 irasaba ko generali wari ushinzwe ubutasi muri Kongo Firemo uwitwa Yavu yarekurwa, akarekurwa nyine mu bo M23 isaba ko bafungiye Kinshasa mu buryo butemewe n'amategeko mu bijyanye n'amasezerano bari gusinyana y'agahenge. Abantu rero ngo bifashe bugahanga batera induru bati ni gute umuntu duhanganye AFC M23 inyeshyamba bisaba umuntu wari generali wacu ushinzwe ubutasi Firemo Yavu. Amakuru atari ivumbi avuga ko uyu Firemo Yavu ngo yaba yari umwaja w'ubutasi wa AFC M23, by'umwihariko ngo afitanye contact n'u Rwanda, by'umwihariko ngo General Kabarebe. N'amakuru ari ku mbuga nkoranyambaga ari kuri Twitter abivuga gutya. Aba rero ngo bakaba bari nasiza M23 mu gihe FARDC yateguraga ibitero byo kugaba kuri M23, bakaba barayiburiraga mbere, bityo ngo akaba ari nuko Goma yafashwe ndetse n'ibindi bice kubera ko habaga harimo ubugambanyi. Ibi rero ngo uyu Firemo ya General warushinzwe ubutasi ngari kuri nimero 3 muri list y'abantu 700 M23 isaba kuba batashye muri Kongo mu gihe cya vuba, mu gihe amasezerano bari gukorana yagera ku musozo. Turabwira ko Afurika y'Epfo yikuye mu muryango w'ibihugu bikize 20 ku isi kubera ikibazo ifitanye na Amerika. Iyi pressure rero ya Amerika ikomeje kuzamuka mu gihe Afurika y'Epfo yerutse guha Iran amahirwe yo kuza kwitoza n'ibindi bihugu mu bwato mu ntambara z'amazi muri Afurika y'Epfo, ibintu Amerika yamaganye yivuye inyuma. Ramaphosa yakunze kugirana ikibazo na Perezida Trump ku buryo
uyu muryango w'ibihugu 20 inama wakoreye muri Afurika y'Epfo, Trump yarayiboyikose, yanga kujyayo, yanga no kohereza na minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Trump kandi yavuze ko atazigera atumira Ramaphosa na rimwe kujya kwitabira inama ya G20 ibihugu 20 nyine izitabirwa ku isi. Ibiro South Africa yabonye iravuga uti wapi ubwo tugomba bivamo kuko ntabwo twashobora guhangana n'iki gihangange Amerika. Ikaze mu makuru yacu kuri RT Imena. Mu Rwanda nk'uko twabibabwiye cyangwa se no mu mahanga, bombori iravuza ubuhuha mu ishyaka Ishema ry'u Rwanda. Ishyaka Ishema ry'u Rwanda muraryibuka niryo rigeze gutuma Padiri Thomas Nahimana ngo ajye mu Rwanda kwiyamamaza, ariko ageze i Nairobi ngenda yageze mubwira ko bidashobora kumugeza i Kigali. Iri shyaka ariko Padiri Thomas Nahimana ngo yaje kurangiza manda nk'uko twikesha umuntu witwa Mukanyiko, ngo yaje kurangiza manda y'imyaka 5 mu gihe barigiye gutora undi nk'uko itegeko nshinga ry'ishyaka ryabivugaga, ngo Nahimana arabyanga ngo agomba kuba perezida avi. Nani yitugu kitaba Nahimana ngahita yishingira aho kugira ngo abe umuyoboke usanzwe areke. Icyo gihe hatorwa uwitwa Madame Claire Kansinge, nuko ubwo Nahimana ngaho kugira ngo arekere aho rwose nawe umuyoboke bisanzwe aravuga ati barababeshye, once president always president. Iyo wabaye perezida uri perezida. Ahita ajya gushinga guverinoma y'ubuhungiro. Ubuhungiro iragenda isenya Ishyaka Ishema, izanamo abaminisitiri mu n'abaki bose n'abayoboke. Nuko ibibazo by'Ishyaka Ishema byatangiye kuvuka hagati yaryo n'uwahoze ayiribereye umuyobozi Padiri Thomas Nahimana uri wishingiye guverinoma y'ubuhungiro, ndetse biranagenda rwose Ishyaka Ishema ryanga kuba pariti ya guverinoma y'ubuhungiro Padiri Thomas Nahimana. Guverinoma yavugijwe induru hasi hejuru, bayishinja kuzana porogaramu abantu badakunda cyangwa se zishinzwe kurya imitsi rubanda. Zishinzwe kurya amafaranga y'abaturage, harimo nka pasiporo mu buhungiro, abayiguze barafunzwe. Urugero ni nka Fidel Gacire, umunyamakuru Fidel Gacire wagiye i Kigali yitwaje, nuko bya bindi yavuze bamuterura n'ibitaka ngo pa muri gereza. Tuhamagarira leta y'u Rwanda kurekura umunyamakuru Fidel Gacire, icyo ntabwo ari icyaha wamufungira imyaka myinshi. Ikindi cyabaye rero, usibye iyo pasiporo abantu bayiguze nabo bose bafite ikibazo mu mutwe kuko wayigendera wese bamufunga byanze bikunze. Hari irimbi ryo kumva, irimbi ryo kuri internet, aho Nahimana yavuga ko abantu ngo kujya bishura bapfushije ababo bakandika amazina bagashyira kuri internet, byamagamwe n'abantu benshi cyane. Induru ziravuga bati bino none biki Banyarwanda. Padiri Thomas Nahimana kandi abantu baramuzi cyane mu gutangaza ko Perezida Kagame yapfuye kera ngo babona atari umuntu. Ibintu nabyo byamagamwe n'abantu, abanyamakuru bo muri opposition barabyamagana, natwe ubwacu twarabyamaganye ku buryo byateye ikibazo na Padiri Thomas Nahimana. Ibintu byarakomeje ariko guverinoma irakomeza, ariko biza kurangira uwitwa Mukanyiko nawe ayivuyemo, wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wayo, avuga ngo iyi guverinoma nta kigenda rwose ni y'abatekamutwe. Guverinoma nayo iramwataka kuko hafi iramwica. Ubu intambara ni uwaka, umuriro uraka hagati ya Mukanyiko na Nahimana, ntabwo babacwaka n'uwabahuza ba Rwanda ngira ngo. Ibya opposition rero Abanyarwandakazi ntabwo bamenye ibyabyo. Umunsi umwe umukeba General Kabari bigeze kuvuga ngo opposition ubwayo ngo yishyize mu ndege ngo yarwana paka ikicana. Ariko nawe nyine afite uburenganzira kwivuga kuko mu kurwana ikicana nawe mu bayiteranya arimo. FPR ni ibateranya imitwe bakarwana. Ngayo nguko ibyo kwa Nahimana. Claire Kansinge rero mu minsi yashize guverinoma y'ubuhungiro nyine yateshejwe agaciro na perezida wayo, arangije ngo ashinga coalition y'Iserok, Rwanda Opposition Coalition. Iyi coalition rero itifata abahagarariye Ishyaka Ishema mu Bubiligi n'ahandi, irabatwara ibagira abayobozi. Ngiyo saga iri mu Ishyaka Ishema, kuko Nahimana akomeje gusenya Ishema arigejeje aharindimuka. Niyo Madamu Kansinge zabyihanganira, ubwo ni ibareba. Ngayo nguko ibyo mu Ishyaka Ishema ry'u Rwanda, Nahimana, Claire Kansinge n'abandi bamwe rwose abantu bigeze kuba mu wabuki bari kumwe baharanira impinduka bajya mu Rwanda. Claire Kansinge ari kumwe n'umwana murabyibuka, niba baramwitaga KRS nibuka neza. Bafatirwa i Nairobi basubira ubwo baragiye kwiyamaza, ariko immigration y'u Rwanda iravuga ati hoshi ntihagire indege baza. Ngayo nguko
nk'uko twabibabwiye Nduhungirehe, minisitiri w'abanyamahanga Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ni agacanwa kana Union Européenne n'inteko ishinga amategeko y'Uburayi bapfa ifungwa rya Victoire Ingabire. Mbibutse ko Ingabire ari umuturage w'Ubuholandi, yari afite residence permanente y'Ubuholandi, akaba ariyo mpamvu Union Européenne buri gihe ibihagarariwe n'Ubuholandi iyo barwanirira Victoire Ingabire. Ikindi ni uko Ubuholandi butera inkunga u Rwanda mu bijyanye n'ubutabera. Ubu Buholandi rero ni nabwo ariko umuhungu wa Victoire Ingabire aherutse mu nteko ishinga amategeko w'Umuholandi nawe ayibwira y'ubumwe bw'Uburayi, ayibwira ati rwose mama afungiye ubusa. Nahuye na Minisitiri Geneve w'ubutabera ndamubwira ariko ni ibintu bidasobanutse rwose, turasaba ko mwongera pressure kuri leta FPR kugira ngo yongerere kure mama, kuko nta kindi yumva iby'ubutabera ntabwo birimo, yumva pressure. Nduhungirehe nawe ati barababeshye basha, iki gihugu kirigenga ntago mukidukoloniza, nta n'amategeko tugendaho, nta pressure hano. Nta pressure hano, nimutwubahe munimbahe ubutabera bwacu. Ubutabera Nduhungirehe avuga nuko Victoire Ingabire agomba kuburana ku itariki, agomba kuburana urubanza kugira ngo mu kwa gatatu, kugira ngo barebe niba itegeko ryamufunze koko rifite ukuri, kuko hari ikibazo cy'uko itegeko ryamufunze naryo ridasobanutse. Ibi rero si ubwa mbere bibaye, kuko Union Européenne buri gihe ihora ishira pressure ku Rwanda by'umwihariko ku bibazo by'ubutabera iyo bafunze umuntu utavuga n'umutegetsi. Victoire Ingabire kumufunga icyo kora twakwemeza ko natwe hatabayemo kugenzura neza, kuko uburyo yafunzwe, uburyo urukiko rwategetse, kandi urukiko iyo umuntu akiri umwere aba ari umwere, byarashobora kuba mukurikirana kiri hanze, ubu ntabwo yabisakuza nk'uku aho kumufunga. Ngayo nguko Victoire Ingabire tubibutse ko ari umunyapolitiki utavuga n'umutegetsi mu Rwanda, kimwe na Barafina Sekikubo Fred, akaribo na Maître Bernard Ntaganda, akaribo abantu batatu basigaye mu Rwanda nibura bavuga bakagivuga ibitagenda, abandi bo bayabaye ingata bigiriye mu buhungiro. Ngayo nguko iyi ni RT Imena, radio y'ishyaka Rwanda United Party ivugira hano mu Burayi. Twakomeje nababwiye ko kandi ikibazo cya Sergeant Robert Gikaze we na Scovia benda kwicana, benda gufatana mu mashati, bitewe nuko Sergeant Robert ngo yabitse Scovia, mutse Scovia ko ari muzima ari muzima, kandi avuga ko yapfuye, kandi mu by'ukuri ngo arengana. Mutse Scovia avuga ko Sergeant Robert ari umusirikari w'Ikigwari uvuga amagambo menshi, ndetse akaba amushinjwa bidasobanutse. Sergeant Robert kandi akavuga ko Mutse Scovia ngo ari mama Atibare, avuga ko Mutse Scovia nta bunyamwuga bwe, ikindi ari umuzindaro wa FCM Ventura kuko atigeze ajya Buvira, ngo yongere aho yatangarije yafashwe na Ventura ko bahageze ngo ajye no gutangaza ko FARDC yongeye kuyifata. Ngayo ngo koreka mbashimire, Uwiteka bane namwe, umunsi mwiza, amakuru yacu nakagaruka, tuzasubira ku munsi w'ejo.